افدمو حمودم خوش بن بینرین هجا امنوچه و گشتان داویل آستا جهان دنوچه 20 دقیقه جهان ده بارا پارو بکن کرم بکن دوباره سلاف حکومت انگلیستانی جبو شرکت چکدارن واگنار ین روسیای وکری خصنا ترور اعلان بکن که تنوا تفگره اگر بشنومه قانونه به قبول کرن و مالو ملکن کومی بین دست سر کرن و اندام بونا پشتگیری کرنا کومیشی وکا سوچ بدیدن. لالیه کدین وزیر کار درو ی امریکا بینکن ده سردان خویا با کیفی ده و پاکت کنویا آلیکاری راکینه. حکومت انگلیستانی خو آمده دگه کو کومک چکدارن واگنر ین وکا علاوه لشکری یا روسیا پوتین تی بناف کرنه وکری خستنه کی تروریستی اعلان بگه. پیشنومه قانونی اندامتی آن پشتگیری کرنا واگنر ارگانیزه کرنا بو یرک جبوه کومی و کار آنین آلان و دناوا گلده دگه و چارچوبه یا سوجه. اگر اف پیشنومه ده مجلسی ده درواز ببه مالو ملکین کوما واگنر و ببری خستنه که قدخکری یامین القاعده و داعشی اف مال و ملکین وی کومی دکارن بین دست سرکرن. وزیر کار هندرین یا انگلیستانی سویلا براورمان تیکلداری صدما قدخکنا واگنر جی چپامنیره و گوته. براورمان دیار کرگو شرکتا کرگرتی یا روسیا کوی وکا آمورکی لشکری یا روسیای پوتین لدر وی سینورین ولیت بکارتین بنافگره. وزیر بریتانی بالکشاند سر اپراسیون واگنر ین لأوکرانیا روشلاتا ناوین و افریقای اوهاگوته. او جبو اولکاریا جیهانی مترسیه کنه. جبر بیکی اموان وکری خستنین تروریست قدخه دکنه و به همو هزاخو آلیکاریا اوکرانیای دکنه. دیتیر مهده بریتانیا 13 کس و شرکت لأفریقای کو تکلیه وان بو واگنر رهبون جزا گره. وزیر کار دروی امریکا آنتونی بلینکن شبو پشتوانیا ولات خوب اوکرانیای را بری خود دکیفه. تی ادعا کرن کو بلینکن و لکیفه پاکتکی آلیکاریا بهتری میلیارد دلار با اوکرانیا راگینه. برپرسین امریکیین لگل بلینکن بری خودانا اوکرانیا گوتنه. دوی سردانه ده امهیوی دکن کو وزیر راگینه کو امریکا و بهتری میلیارد دلار آلیکاریا نو پیشکشی اوکرانیا بگه. جدسپیکا ایریشا روسیا یا 2022 و افسردانا چارمین یا بلینکن با کیفیه. ریوبریا پاریسی به ریوبریا لشکری الولیت را دست به دانوستاندنان کرد دا لشکرین خواه یل نیجری و کشینه. به ویاوایجی لگوری ادعاین روشنامه لمونده فرانسا به ریوبریا لشکری وی ولاتی را دست به دانوستاندنان کریه. چافکانی روشنامه ادعا کرن که هفکاری فرانسا و نیجری دواره تیکوشینا دجی ترور دهاتیا را وستاندن و گوتوبیج لسر وکشینا لشکرین فرانسی جوالات تشتکی اصاییه. نهاتیا دیار کرن که چند لشکرین فرانسی جی نیجری و ده چه شرط و مرجان ده ورن درخصن. لنیجری 1500 لشکرین فرانسای هنه. سروکومار محمد بازوم لنیجری 26 تیرمه جالی اندامین آلیا پارزفان سروکوماری و هاتو بو بنجاف کرن. پشتیوه ده ساعتین ایواری ده لشکران را کاندو بکو وان ده سلاداری بدست خصیه جنرال عبدالرحمن تاجنا فرماندار آلیای پارزفان سروکوماری بو. پشتی دربیا به دروژان بو سروک حکومت دمکیه بناوه
کنسیا نیشتیمانی پاراسنا والت کنسیا نیشتیمانی پاراسنا والات ده هفته طبخه ده لامین زین وکا سرک وزیر تعیین کربو ده طبخه ده جی کابینه ج 21 کسان جلشکر و سیویلان پیکته اشکره کربو. لبورکینا فاسوی ده ایریشا کومک تندرو ده 53 هزن اولهیه هاتن کشتن پشتی ایریشه هزن لشکر لهرم دست به اپراسیونک برفرهگر. بلوکا جواکا آبوری یا دولت روجاوای افریقیا ایریش به تندی شرمزار کرد. لباکوری بورکینا فاسوی ده ایریشا کومک سرهلدیان ده 53 هزن اولهیه هاتن کشتن. سر ارکانی دازانیم که 17 لشکر و 36 سیویلین دلخوازین ارتشی دما برسوداینا ایریشی ده هاتن کشتن. نیزی 3 کس جیبرین داربونه. هاد دست نیشان کرن که دو اپراسیونا ارتشی یا پشتی ایریشی دا دست پیکرنده گلک ایریشکار هاتن کشتن و چکی وانجی هاتن بیباندور کرنه. هات را گهاندن که اپراسیونین لحرمی هیجی توام دکن. یکینه یکو ناونزاوی لباجارو که کامبری لپاریزگه هایاتن گایه بهتری 2 سال بری هات بجیه کرنه. اف یک جیب آرمانجا بجیه کرنا ولاتین که کومین تندرو او بزوری جهرمی درخست بونده پیک هات بو. Initial meeting, we voiced our solidarity with the people of Niger and their democratically elected president. جواکا آبوریا دولتین روشاوای افریقای اکواسی ری شرمزار کرده. بلوکا روشاوای افریقای ایریشین تروریست شرمزار کرد و دیار کرد او مرنا لشکر و دلخوازین سیویل غمگین بونه. بلوکین دن هفگرتنا خواه آبگل بورکینا فاسو را نشانده. جبر لوازیا حکومتی یا درباره شریب کومین تندروره پار لولات 2 ضربه پیک هاتنه. پشتی ضربه بورکینا فاسو جی اکواسی ها درخستنه. لگوری سازیا سیویل اصلی ده که جده 2015 هان و لبورکینا فاسوی ده ایریشان ده بهتری 16,000 سیویل لشکر و پولیس مرنه. جده سپیکا سالی و افجمار بهتری 5,000 زیدتری 2 میلیون مرو و جبر تندی تو جیل ولات کوچ بربونه. 26 حزیران دست ایریشان لپاریزگاه ناوند باکور پیک هاتن کو 71 کس هاتن کشتن. ده طباق ده 5 پولیس و نزدیکی 20 کس ده 2 ایریشان هاتن کشتن. ابراهیم تراوری ایلونا 2022 ده 34 سالیا خود الولات داربه پیک آنی سوز دابو که به بجارتنین سروکومارین حتی تیرمه 2024 ولات وگر دموکراسی. هزین فرانسیه نکو آلیکاریا ارتشا بورکینا فاسو دکنه دمها چله دولات ترکاند بونه. تراوری هفته یا بحری بشانده یک روسی را لسر هفکاری گشه پیدان و لشکری هفدیدن پیک آنی بو. ارمنستان و دولتین یک بوین امریکایی و هفته یا بیل ارمنستانی تطبیقات لشکری یا هفبار لدار بخن. هفکاری لشکری به اریوان و واشنطن هم وقتی ساربونا ناورا روسیا و ارمنستانی یا لهرما قرباغ ده پیکته. بشک یکینین ارتشین ارمنستان و دولتین یک بوین امریکای هفته یابه ویل ارمنستانی تطبیقات لشکری هفبار لدار بخنه. وزارت پاراستنی ارمنستانی لسر مجاری دا خویانیک دا. وزارت راگهاند کو تطبیقات ایگلا پارتنر 23 و نابرا 11-20 ایلونه ده چارچوبه آمدکارین جبو بشداربون ارمنستانی یا میسیونین آشتی ی ناو نتویده بیل دارخستن. هات راگهاندن کو تطبیقات و بگرانی لناونده پرورده یا توگوی آشتی یا زار و ناونده پرورده یا نا وزارت پاراستنی بیکتی.
ev navend mijdara sala bihûrî bê fînansekirina Amerîkayê hatin nûjenkirin. Di daxuyaniya Wezareta Parastinê ya Ermenistanê de hate dest nîşan kirin ku tetbîqat bi armanca zêdekirina asta operasyonel hevhatiya leşkerên Ermenî yên ku beşdarî misyonên aştiyên nav netewî dibin û amedekirina ji bo guhartinên plansazkirî yê di konsepta kapasîteya operasyonê de ye. Herûha ev yek di çarçoveya bernameya hevkariya ji bo aşiya NATO ya ji bo welatên hevkar yên ne endam de hatiye damezrandin. Wezaretê herûha diyar kir ku leşkerên Ermenî gelek caran beşdarî tetbîqat û rêhînanên hevpariyên bo welatên hevpar dibin ji bo amedekariya operasyonên aştiyên navneteweyî. Di meha Nîsanê de Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagon Ermenistan xistibû lîsteya beşdarên 26 welatan ya tetbîqata navnetewî ya Defender 23 ku li Ewropayê tê li darxistin. Piştî vê bi çend saetan bê ku revakirinek pêk were Ermenistan ji lîsteyê hate derxistin. Ev yek jî bû sedema pirsan. Zêdebûna hevkariyê di navbera artêşa Ermenistan û Amerîkayê de hem wextî serdema sarbûna têkiliyên Mosko û Êrîvanê hat. Êrîvan difikire ku Mosko di mijara parastina sînorên xaka welat de bi qasî têxwestin li kêleka wê nemaye. هەروەها سەرۆکوەزیرê Almanyayê Scholz ji bo derxistina welat ji rewşaheyî banga hevkariya hêzê lê hikûmetên îyaletan û muxalefetê kir û got. Welatî ji vê rêgeşanê bêzar bûne. Ez jî bi heman awayî. Serokvezîrê Almanyayê Olaf Scholz banga seferberiya giştiya ji bo nûjenkirinê kir û diyar kir ku divê demildest welat ji vê rewşê derkeve. Olaf Scholz daxaftina xwe li Meclîsa Federal de ji hikûmetên parêzgehan şaredarî û partên muxalefetê yên serekeyên Yekîtiya Xristiyanan re axivî û xwest ku nûjenkirina welat bi hev re were girêdan û peymana Almanya were çêkirin. Scholz destnîşan kir ku peymana ku wê welêt bileztir, nûjentir û ewledartir bike, divê duwarên wekî lezkirina pêvajiyên plansaziyê, xurtkirina mezinbûna aborî, dijîtalîzekirina rêveberiya giştî û sînordarkirina koçberiya neqanûnî de tevdîran bigire. Scholz got, welat ji vê kêmbûnê bêzar bûne ez jê. Serokvezîrê Almanyayê diyar kir ku qalibên bi sal û deh salan ji ber bîrokrasî, şerma li hember rîskan û tehdîdê çêbûye, encaq bi hev re ji holê rabe. Scholz rasterast xîtabê serokê giştî yê muxalefeta serekeya Sîdî Frederik Merz kir û ev tiştanî ziman. Pêdiviya me bi xebatekê neteweyî heye. Li welêt gelek kes hesreta vê yekîtiya desthilatê ye. Scholz îşaret bi kêmbûna ketkarên pispor jî kir ku tevê hemû tedbîrên li hundirê welat wek perwerdehiya baştir û xizmetguzariya lênêrîna zarokan pirsgirêk bêyî hêza kar a biyanî çareser nabe. Li Tirkiye, Yunanistan, Bulgaristan û Brazilyayê ji ber barana zêde lehîra bû. Ji ber lehiyê bi dehan kes jiyana xwe ji dest dan û ziyaneke mezin pêk hat. Barana li Rojavayê Tirkiyeyê li Stenbolê bû sedema lehiyê. Welîtiya Stenbolê diyar kir ku li Başakşehîr û Küçükçekmeceyê 6 kes mirin, 12 kes jî birîndar bûn. Li gorî welîtiyê li Stenbolê av li hezaran mal û kargehan qewmî. Kampeke li Kirklareliyê ya li ser sînorê Bulgaristanê 4 kes wenda bûne. Li Yunanistanê polîsan bajarê Volos, herêma Pilion a Çiyayî û grava Skatûsê li çûn û hatinê qedexe kir. Ji ber barana zêde li Volosê kesekê jiyana xwe ji dest da 5 kes jî wenda bûn. Tê texmînkirin ku kesên wenda bûn li ber avê ketine. Li herêma Pilionê jî çem fûriya û gelek wesayît li ber avê ketin.
هروها پرک پچوک جی خراب و گلک هرم به الکتریک مان. لیونانیستانê bager piştî şewata daristanan a bi hefteyan rûda. Ji ber şewatê bêtirî 20 kesan jiyana xwe ji destan. Li Bulgaristanê jî Serokvezîr Nikolay Denkov ragihand ku li peravê başûr ê Derya Reş ji ber bahûzê 2 kesan jiyana xwe ji destan, 3 kes jî winda bûn. Herwiha çemek û fûriyan xisareke ciddî dan rê û piran. Li herêmê herwiha elektrîk jî qut bûye. Li Brezilyayê jî baranekê dijwar bariya. Felizmente a gente tem a confirmação agora. Waliya Eyaleta Rio Grande do Sul Eduardo Leite di civîna çapemenî de ragihand ku ji ber bagerê 21 kesan jiyana xwe ji dest dane. Leite got bi dehan agirkuj hatine seferberkirin û zêdeyê 100 kes hatine rizgarkirin. Ji ber tundiya avê hinek rê bi temamî hatine girtin û ji bo rizgarkirina kesên asê mane helîkopter hatin bikaranîn. Li gurê agahiyên ku rayedarên herêmê dane, li nêzî 6 bajarokan bêtirî 500,000 kes bandor bûn û ji van herê kêm 3700 kes neçarman ku malên xwe biterikînin. Porque já está claro, hoje ninguém tem mais dúvida. Serokkomarê Brezilyayê Luis Inácio Lula da Silva anî ziman ku ew bi mexdûran re di nava piştevaniyê de ne û got. Em amade ne ku alîkariyê bidin hikûmeta federal a Rio Grande do Sulê. Ji nüfusa 203 milyoniya Brezilyayê nêzî 9.5 milyon li herêmên ku rîska lehî û şamitîna axê lê dijîne. Li aliyekî din servîsa guhertina avhewayê ya Koperbox rapora sala 2023 a rewşa hewayê parve kir. Servîsê diyar kir ku wê sala 2023 di dîroka mirovahiyê de bibe sala herî germ. Sekreterê Giştiyê Netewîniyek bûyî Guterres jî beriya niha balkişandibû ser rewşa hewayê gotibû, hilweşîna avhewayê dest pê kiriye. Servîsa guhertina avhewayê ya Kopernikos a girêda Yekîtiya Ewropayê li ser rewşa avhewayê raporek parve kir. Di raporê de 2023 weke sala herî germ a di dîroka mirovahiyê de hate nirxandin. Herwiha hate ragihandin ku di demsala havînê de germahiya global li nîvqada bakur asta rakorê de ye. Germahiya gerdûnî ya navîn di meha hezîran têrmeh û tebexê de ji sala 2019 gelek zêdetir bûye. Is to lead on the recruitment of all employees into the Swarovski, Cadenza and Lola and Grace stores across. Cigîra rêveberiya Semans Borges got sê mehên ku hatine jiyankirin di dîroka mirovahiyê ya 120,000 salan de mehên herî germin. Borges diyar kir wê 2023 bibe sala herî germ a dîroka mirovahiyê jiyaye. Li gorî amûrên ku hatine tomarkirin de meha tebexê ya herî germ bû. Sekreterê Giştiyê Netewîniyek bûyî Antony Guterres jî diyar kiribû ku hilweşîna avhewayê dest pê kiriye. Ji xwe demeke dirêj e, zanyaran hişyarî didin ku wê germahîbûyîna me ya bi sotemeniyên fosîl bibe sedema germahiyên metirsîdar. African countries pay 4 times more for borrowing. Pêlên germê, zuwabûn û şewatên ku di sê mehên dawiyê de li Asya, Afrika, Ewropa û Bakurê Amerîka ketine bandorên nebaş avakirine. Ji ber şewatên neft, gaz, komirê û bi giştî sotemeniya fosîl rewşa heyê xirabtir dibe û germahî zêdetir dibe. Li gorî zanyaran, germirovahî di vê çerçûveyê de gavê jên ber navêjin wê salên ji vê germtir li benda me bin. بحزاران حجيين مسلمان إن شيعي بجداري مراسم شيني لبارستگاها إمام حسين نبي پیغمبري كربلاء كومبون جمراكسين سردانا مزارگاها إمام حسين كر 22 مليون درباس كر. مزارگاها العباس بداخوياني كي ديار كركو وان بريا سيستمك الكترونيك جمراكسين هاتنا مزارگاه تثبيت كريا هاتا ادعا كرنكو حتى نها بيتري 22 مليون كس سردانا مزارگاه كريا.
بفي أوايجي كوشنا إمام حسين نبي بيغمبر محمد وحفتي ودك سن بيرا ده جضمها شاصد وحشتي ده هر سال روج عاشوراء ده تبير آنين چه روج پشتی روج عاشوراء و جاريجي مراسمه چله إمام حسين تل دار خستن هر سال هجمارا میوانین گوشبو مراسمه چله إمام حسين دی چین عراقي زيادة تردبه بینرین هجام گشتن داویان و چه خوار شاد و بختار بن